Zoberi Parliament nwe yahendero kurahisa abanyeshenjero ba Parliament 12 bito mnyeshenjero mwe nwe yabura kurahira habwenshonge stakamanyure kandogo yamanywa nkamayiko Bukenya wa Bukoya constituents district eyambende. Rwamirama Bright Kanyontore, I swear in the name of the Almighty God that we will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, defend the Constitution. So help me God. I, Rwamirama Bright Kanyontore, so in the name of the Almighty God, that I will give the faithful services to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Bomba Minister barahirira izoba abaharum Honorable Bright Ramirama, General Kahindo Tafire hamwe na Deputy Speaker Thomas Tayebwa kandi bona baraganso konjera aho babire bakomere no kurebeka bayongera science yo kurwana amatungo no konjera parish modamane kandi batangaza na hanshonga hesentebe yo ba speaker to ensuring that people have something in their pocket. That's what I'm going to focus on for my people. Looking at the projects, looking at parish development model, Myoga programs that I can grow, so that most of my people who are in poverty do get out. Na mnonga abantu bisinyiro county nosi abandamize mutine chakanisa nienda kubahamiza uninza kubakorera abo kwa mane ngine no buryungu ine nimbaraganisa okutabahemura kandi imbaraganisa guma nimbashura mbwe nienda ko so munyisho kubagamira ngwe bintu ebituye twakozire byakiriho ntwenda kubimarira amashanyarazi tugayine konkataga kashire hona umusanye iki nienda ko ngwa amashanyarazi aho gatakashire gahikaho amezi gatakashire turengu gahikaho aho bwegese buri turengwe byo kwegesa byona bitebekine aho abana bitu kushomaje bakazo umwinuvase no mu institution izindi nabanyuma twagamba n'abanyeshenjera abandi abayisa kuterebera byabo abagamba abisubuhe biryo mbyanga byabo ebibarkwenda kutandikiraho twarahirira izoba cya kabiri programu zone zitwatisize no kuzitandikiraho twine programu z'emiringo ebiri twine programu ezitu nkabantu kurango twarwana sobwo rumaka gitu amakagitu gaterere ntaska emyani yitu emisiri ebyo kurya emirimo nitwenda ngo buri kerengo ine kinte cyo kore kigugiretere sente programu za kabiri ne za government ezikutuyamba kurango twaturaje enguto amezi amashanyarazi amezi twatandikire natubona amarakora twazanguza mututandika amezi gitago mbishozi shemerwa munonga na tereberagana bya nyimishoga parliament umishoga wanyakashonji umishoga abantu ba Uganda bona okuza kozo mu parliament niza kubanza hangutu yakashonji kurango twatunga koransi umanaga ruhanga umanaga president witu umanaga abanyakashonji kurango yakorwa nekintu cha tourism kabali na gureta Kigezi kwine promoting tourism abantu bakamanya ngo tourism muri Kigezi ni yeriyo ni yamani tukashwa tukarebera ha bintu byo buhinji tukareba no bintu byengudo hamwe no bwegese ibyo kwabikora abanya-Uganda baraza kushemererwa zo banywana banje mwena igi testimony narahira kandi hati ninye MP mwe bari munonga akarura ku mwampi mwena akaruru kanyu nizakakoze saki akaruru kanyu buzimana kazagasara iceka cyo witu ahakuba ni manyangu nimpikayo kandi rakariya ninza kugezaho rishiceyoje kurenga twatungo buhereza dinatongozibwa mu butongole nka MP omucyara ahabwa Rukungiri district ndasima abanyarukungiri mwena ahabwo bururu nyamwinji obumwampereze kandi nico kimwe ndongera kurikisayo President weitu Nyamurungi President Yoweri Kaguta Museveni orukire kurahira ndenda kubahamiza ngo tukwatanise hamwe ruhanga ryo muwezi weitu abanyarukungiri turaza kugezaho okureba ngo twakora entunguka icyo kwanza cyabyona
umuhanda gwa bwahwa na n'umuhanda gwa Kicuzi ninza gukora n'amani kureba ngo atwarwa central government then district yasigaze imihanda mike yo gukora ecya kabiri mu by'amagara ninza kumeka ngo irimya here center 2 yaba here center 3 kandi Kanywambogo yaba here center 4 hati namara kurahira karabagaraganiza ndi mu mpobazi bwanyu ngende ndahire mwene twenyizire kurahira mwene hati narahira mwene yenda kubahamiza bo namara kurahira yenda kuja kurikiriza ebina baraganise kandi babandi banyeshenjero abandi bagamba hanshonga yo kurwanisa uburwenguzi uburyo mbyanga byabo kandi no kubakwisha okujuranisa ebirabi na bitano byo kwezo kono bisha kwambaronda speaker w'ishenjero nabwanyuma baronde bakamishana abararondwa buciko butarumwe na bumwe nabwanyuma mukuru w'ihanga yaheza kuronda ba minister na ex officials parliament neja kuberwa abanyeshenjero 5 na 5 Gashakwa Jimmy Muhumzi.